ampai Nabi Ibrahim magi na sugilopo, ampai Nabi Ibrahim magi na datu-datu bembek na sapin na matay ga na sabak liwa ibas sana melo kimis sang ipaabas sangan na Nabi Ibrahim yaro Nabi Ibrahim unrabas sana pa iya kuat tu andre na ligaga taw na si bawa manre lele jolo mulli tawi manre lele mulli tawi manre sebelum melojo lo mulli te manre tatto kuligo na yolo bolana aga na napau ya ko ang kataw lalo aja meman na mulalo yolo bolaku kucia ko lilip pamanre saki besana pa Nabi Ibrahim nuli kapang di ko ang ka misalnya pamanu atau aga panen ni aja meman na mulalo pitaw galuk kunari kucia ko wale warapulu si panting aja meman na mulalo si dape na kanda manuku kandang iti kunari kucia ko wale talo sira makor Nabi Ibrahim besana pa sehingga Nabi Ibrahim sugilopo magai wa ma anfaqtum min syai'in fa wa yuhlifuhu nigi mak beringi agak-agak cek na seliap pong Allah Ta'ala mega panayro bahkan Nabi Ibrahim iya ko din agak-agak ton lalo yulo bolana na melo na mandre na di pagato na sibawang leli jolo muli bali bolana lo mandre bali bola talo bali mandre anggota talo bali mandre napa Nabi Ibrahim pa iya ko tama ni mandre angka na to na sibawang mandre tama ni ilala bolana mi mandre na buka tengah nama lolong na buka tengah nama lolong magi mi tau ina rekko angka matu tau memendre na dena jaji kalau tutui itu si di komiki mandre tutu je tengah si sare si Nabi Ibrahim na sabak nandre si timpu pa ipan reng itawe maka di Syekh Abdul Qadir Jilani nigi kita maliwasang isi dakai namo si timpu milai pandrang kita maliwasangnya maka di Syekh Abdul Qadir Jilani itu lebih baik, lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Sakit barakana pak itu ya sangi mapan pak, sakit barakan itu ya sangi masidakah. Makanya jemaah sekalian, on rebesana Nabi Ibrahim tulis sogi lupu di napa aja menrek orang parana menrek jemaah sekalian. Bahkan ya kau mabasai tahu jemaah sekalian, aku mati mereka tu sengai. Tapi kau angkat tahu makat di namate nak ada ulah ni. Iya na tu kau kikirigan lapaku jambata galam pecak ku timbuk rakku. Maka tu kat di